Katukad ti Basol. Tinapalabas, nagbalin na pagayam ni Boy ni Donna. Aging gaamariknana nga gusto da ito iti balasang, ngam di na pa'y imbagbaga ti riknana. Nagbalin mo't apagayam na ni Joy. Ket ik-ikan na pa'y da ito iti kwarta, nga uray saan nga awaten ti balasang. Ngem na kuna ni Boy, nga awaten na latta kuma, gapo ta si pupusumet nga ited na. Iti panagawid ni Joy, ijay lugar da. Intulod na daytoy, aging ga iti terminal ti bus. Maragsakan met ni Gracia ang nakakita iti anak na. Ket iti panagsarita dala kay Masong ken bakit tumasa. Nagdanag ni bakit tumasa. Gaputa amangan no isurot ni Joy ti inana iti panagsublina iti trabaho na iti nagtipunan. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Amangan no isurot ni Joy ti inana, ijay pagtrab-trabahuan na. Di pa'y kat, mayadayudan adwa. Awan mabalinta, no kasta ti kayat da. Ay, lakay, maditiriknak. No umadayuda adwa, di ba'y katawanan anak ta. Umaydan to matla sumarungkar. Kasanon no saan? Saan man, bakit? Sumarungkar dan to, no bilang. Ay, lakay. Saan kang agdanag, bakit? Saan data at alikudan, da Gracia kan Joy? Pagyaman ak nukasta, lakay. Kumusta ti kasasaan, Nanang? Awan ka di madi amarikrik nayo iti bagyo? Awan, nasalun atak mat. Nasaya at no kasta. Katsika, kumusta ti trabahom? Nasaya at, Nanang. Sa dino itayan a lugar, tinakaawatam iti trabaho, anak. Ijay ili tinagtipunan. Doa kami anapan nag-apply ijay. Kadwak ni Adeline. Taga ijay ni Adeline. Iso tinangawis kanyak nga ag-apply ijay. Kat syempre, kayat kumata. Adayo launay. Ngam saan abalen. Sige, basta agan-anad ka kanayon. Wen, Nanang. Asino ti mayor, iti dayjay nga ili? Ni Mayor Don Juan, Nanang. Ha? Don Juan? Mayor Don Juan Pascua. Juan, dayta tinagan ti Mayor ije ili tinagtipunan. Don Juan? Juan, Nanang. Kastagayam. Kaya't kayo nga isurot ije nagtipunan. Ngam adayo launay ijay. Kan may sa, kasi matdaapong no panawan nyo ida. Anak. Bakit kan lakay dauna yan? Kat kasapulan da kayo. Uwan, anak. Amok ta. Iso asaan ang mabalin a panawak ida. San abali? Takanayon mo't ti panagawid mo dito'y. Wan, Nanang. Ala, umay ka nga rudan. Inta maturugan, anak. Nasken nga aginanakan. Tanabambanog ka iti panagbiyahem. Wan, Nanang. Kasano, Nanang? Apong tumasa, apong masong. Agsubliak man iti trabaho. Sige, anak. Agan-anad ka akanayon Liklikam ti pagpaggadam. Wan, Nanang. Sige, itulod kan. Aging ga ijay pagurayam itilugan. Apaok. Awan pagparikutam iti inam, tada kamimot kan ni apong mumasong. Ken, awan pagdanagam kanyak, anak. Si kakit di tinaskan nga agan-anad. Wan, Nanang. Ala, agpatuloy akon. Ala, itulod ka.
Apaw. Nakadanon tan diti pagurayan itilugan agturong ijay ile. Apaw. Uwan apong. Agpatingga kayo latan dito ay. Saan dakon nga itulod pa ija ili, apong. Sige. Sika, ti makaamaw. Apong, awan ka di matlaang parikot kaninanang? Awan, apaw. Adala ide tay kinmaraw. Agik-ikkes. Nga nabayagan day di ay. Kat ita, apong. Awan ka di tinadlaw yung asabali kaninanang? Awan matan, apaw. Kat amaw. Naan-anayan ti panagimbag na. Kan kasta tinako na ni Manang Mimeng. Nupay kasta. Nasken nga uminumlat ta. Kadagiti makapasaya at ken kuana. Ana anger aramaw. Kanda dumapay ang makaagas ken kuana. Uwan apong, awan makunak iti dayta. Tagapukan ni apong Miming. Si Maya at ti kasasaad ni Nanang. Saan may abay-bayan ti inam? Apaw. Agyaman ak unay, apong. Kat sumarungkar kan tumanan. Apaw. Takailiw na ka ti inam. Uwan, apong. Dito iti pwesto? Wan, Nalawa man. Kan anya dagiti talakom? Pasig samat a sabon? Nagduduma pagpapintas. Ah, Basit pa'y laang tilakok ita. Ngam na makita ka na pigsa, kaadwak to tilakok. nangalaan mo kadagito ilaklakom? Siyempre, iya syudad. Nagpasyudad ka? Katuan, umuna lang aldaw ita ang panaglukat ko. Ket? Adda ka digim matang? Adamat, Ngam napintas da ito'y pwesto. Kas lamayat pa dito'y apagkapyan ah. wala niya. Inikanak iti idea. Sige man, padasak man. Sa bagay, nalawa unay da ito'y pwesto para iti beauty products. Iti kagudwa, pagkapyan. Wala, tapno agtugtugawak dito yung agkape, numayak. Okay. O sige, kasta ti aramida. Boy, Kunakon kat kantakan, rabiin ah. di nakadipaw na gan. O sige, umay ka. Agtugaw ka. Mabisinak, adda ka di makan. Ha? Kinapudno na. Sa anak-anak kaluto, gaputas ang sangpit ko. Maturog ako man, nga oray mabisina. Ala, rumorta. Ha? Inta mga ni Jay restaurant ni Apo Mayor. Saan? Hindi ka nagkadkad. Ala, rumortan. Itala ang anastra ko dahito yung restaurant, boy. Kasano? Ijay lang ospital ti ayan mo. Uwan nga ron. Ala, mangantan. Ket itulod kanto manan ijay pagdagdagusan. O sige, agyaman na ha? Awanan yaman na. Oh, atay ta tinaimas asida. Agsida ka mat. Ikak ti plato ma. Ala, boy. Kaslamot din ka ayan-ayat nak iti ar-aramidam. Ha? Apay? Takas? Kwa. Aguray ka. Adda ka din kayan ayat mo? Awan pa yun. Awan pa imat kayan ayat ko. Isungawan parikot. Boy. Mala, mangantakit din. Nakaapit tan itinatang ta. Bakit? wan lakay. Agam, lakay, malagip ko ni Gracia. Apay ni Gracia. Awan mo't madakdakamat nakadata. May papan itinapalamas da nga akin na. Wen. Awan na dakdakamat na. Ngem. Bayan talatan. Lakay, No iso ti umuna amang dakamat.
Nasaya at launay. Ngam no dinan da kamaten. Saan talatan nga agdamdamag? Bakit? Sige. Kasta nga rod ti aramiden ta. Urayan talatan. Nga isu amis mo ti mangirwangan iti day taabanag kadata. Padre Mateo, kaya't kuha na pintas kumati aglawlaw ti simbahan. Tawan maten parikot iti simbahan, tanapadakkel tayo maten. Ita, isaruno tayo dito irwar. Papintasen tayo. Apo Mayor, Mangaramid tayo iti paglinungan kan pagtugawan dagiti tattao. Kan dadumapay amang papintas iti aglawlaw ti simbahan. Kat kasi iti sigod, siya kun ti makamo iti gastos. Apo Mayor, amangan met no nakababain kada kayo. Awan tinas ka na pagbainam, Padre. Takas mayor, kaya't kung matiagserbi para iti Diyos kan para kadagiti umili. Bakyala panagyaman ka no kasta, Apo Mayor. Sige, Padre, iti mabiit, papintasan tayo ti aglawlaw ti simbaan. Agyaman akmet at dakas kada kayo si pupuso ng agserbi, Apo Mayor. Bendisyonan na kayo kumati Diyos. Ay, kope nakdagito yung kawasda mo astor kan Margareta. Una akti kawasda, tapno saan manan nga sumana o ni Margareta. Dagimay? Anya ti aramidam? Agkop-kopin, ma'am. Ingka pa'y mangisagana iti meriendak. Kat isarunom ijay terasa. Owan, ma'am. Agawaam. Anya kamatan, ma'am. Bakatan. Ngam aging ita, kasta pa lang ti ugalem. Akasla, nabuntog ak nga agunggunay. Apa en naksapay? Dagimay? Saan, ma'am? Sige, tain ako ni Jacket Shin. Agawa... Di ka nagsao, Ma'am Margareta. Basta urayam latan ti isa ganak nga meriendam. Nita... Awan babain na talaga. Pimanaw latan. Adto ti merienda, ma'am. Sige, tain ako ituloy ti agkupin. No maminsan, di ka basta pumanaw latan. No kasta akasarsarita ka, dagimay. Bastos ka talaga. Ay, Wan, ma'am. Sige, siyak manante mestik. Tauray siya ka ti mestik, ibagam lata nga siyak. Sige, inakon. Di ka pumanaw, no kasta akasarsarita ka. Kunakmat? Sige nga ron, ma'am. Ibagam, no anya ti ibagam. Bakit kan dagimay? Ngam awan paylat nagbaliwan ti ugalim. Kastamlat ta idi nga aging gaita. Bastos kalata. Amom, Ma'am Margareta, uray siya ka. Awan mo tinagbaliwam. Kas itinakunakan ka idi anggad. Amo na kami nga irespeto nga ababaunan. Irespeto kan pagserbian da kamat iti husto. Ang amno kastam lata, ay talaga nga kastuyak matlata Awan madyang aramidakan ka, Ma'am Margareta. Anya nga awan? Labanan nakto pa yan? No dang ranak, ma'am, talaga nga sanggaak. Apay, anya ti karbengam nga mangdangran kanyak kat saan mat nga si kate nang pakpakan kanyak manipod ubingak. Anya? Awan, ti karbengam nga mangdangran kanyak, ma'am. Nakarit ka talaga? Naturay ka? Saan, ma'am? Ngam saan nga gaputa katulungak lang kat tagibas si tenak unayan. Naimbag ko maano, nagtaot kay tibak na nga pamilya. Saan mat nga ron? Ta, nakurkura pa ka pa yung siya. Anya?
Sa kamat labi maknang, di nag-asawa kayo kanay amo. Nagtaot kamat ite marigrigat. Iso nga rumbang nga respeto mat dagiti kas kanyak nga nagtaod ite nakurapay nga pamilya. Ay, ana. Katulong! Di nakpagsawan iti kasta. Taamangan no idumudum ka. Saan akong ama kapag kan ka? Upsya! Nasipaw ko ti ma'am. Tung panak ti ko na ma'am. Ang bayad kay tidaytay ngay naramit mo! Sorry ma'am. Ngamtong panak mat ngamen. Di sinipaw ko ti ma'am. Sa kainduron. Sorry, ma'am. Dagimay, anya dyan pulong ni Margarita kanyak. Among... Nagturad ka mata namang dangran kan kuana. Sinanggak lang mate tong pana, amo. Ginandat mo kano nga itinag ititirasa. Sige, amo. Inakayaban ni Ma'am Margareta. Taagsasarita tayo. Tapno makita, no, asino tagsasao iti pudno. Saan nanaskan? Oy, dagimay awan karbengam amang dangran ka ni Margarita. Amok data, amo. Kaya't nakmat ngamin nga dangran. Awan matmadi nga inaramid ko kang kwana, amo. No nasaktan man iti imbaga kakat basol na matlang. Ngamin, tagtagibasitan na ko nay. Akas laawan nga pulos tinakam ko iti pampamayan na kanyak. Sanak pagsasauan. Iparupa na nga perme nga katulungak lang. Tawak lang mat nga masaer, among. Imbag kumaano, Jack, amo. Nga mas nakurkurapay pa iti biyag dia, ngam siyak. Anya? Ay, pasensya kan kanyak, amo. No masungsong batak ni Ma'am Margareta. Amo mati ugalik si Pudpay. Manon nga tawan ko nga agserserbekan ka, amo. Kan amo matanti ugali ni Ma'am Margareta. Jack kayatan nga aga pa kayo, pay. Ay, pasensya ka nga talaga na, amo. Ngam sinanggak lang tong pakanyak ni Ma'am Margareta. Iso nga napatugaw. Kat saan nga pudno tempulong na, nga kayat ko nga itinag ijeterasa, among. Asino ti patsyam kada kami kan ni Dagimay? Astor? Iso ka di akatulong laeng? Wano siya nga asawa? Guston! Amok ti ugalim, Margarita. Kaya't naka di asawan? Nga iso ti ayunam? Idi pay laeng. Di nakpay ammo nga isakit. Nilatan Dagimay ti isaksakit mo. Asino ka di ti asawam? Siyak? Wano iso? Baliwam ta ugalim. Tapnosan kan ngagparikot. Buisit ka. Kasta pa yan ti panagsasaom kanya? Basta baliwam ta ugalim. Kat inton maminsan, Jack kayatan nga gipulong ka kanyak. Nalawag ka di. Adu ti pampanunutag. Kat Jack kayat amanayunan pa'y iti awan kaes-es kan na abanan. Saan nga minarumber nga tinutupam ni Ma'am Margarita? Saan mat nga mabalin ading gas? Tong paanak mat nga mende, sinipaw ko ti imana. Sa ko induron, kat napatugaw. Dagimay. Alangan mat nga itulok ko nga tong paanak, Saan mat malaksin ano, dakal nga basol ko kang kwana, kat awan mat. Ay, aging ka ita. Kasta kayo pala adwa. Kat saan mat nga ron nga mabalin nga itayak latan, teropak nga tong paana. Diyak mat itulok, Ay, sa anak man langan nga agsasao. No adda ni Margareta, saan ko nga songsong batan no agsao. Tapno saan kami nga agapa. Idi pala nga kasta timbagakan ka. Ngam kaslamot ngamin kay kayat mo ti makiapa kini Ma'am Margarita. Masursurunak ngamin, dinggas. Manipod ita. Likli mon ti makiapa ken kuana. No jar na ti makiapa, panawa mon. Ay, Owen,
Dinggas. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.